ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Northeast Congress Coordination Committee haka arpulai tarik ukalalangkot arajar arpusau. Kala syong yak jingyalang ha Queen's Hotel Jorabat. Balai simenta da kinong mikmat na ki jela beper kathan chitay lamingi. Ban yathir yatai halor ka jingban kre ya ka election Lok Sabha. Hagani ka jingyalang ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kala terwaban Pynrung ya ka bha ka miat jonggi Nongrep haga Manifesto jong ka party. U President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala ulayatu lengbakilat patai kubor. Bahagani ka jingyalang layathir yatai ru halor ka jingya snam haga jela Manipur bat Shimrai ru ban le jingok yagani ka jela khnang ban sngutu ya ka Jingeh ka bagi paitba ka jela Manipur kilaman. Haga Northeast Congress Coordination Committee nilai suggest laga jong ka state na Northeast ke ki benta ban include hapo ka manifesto na Meghalaya i Dr. Celestian Longdo iba Charles but iba Manuel Miron lang hatu ka program ban i suggest ba namta ki Nongrep ni de ban Pynrung ka manifesto nila kerpat ya ki tim manifesto through Rahul Gandhi ban wan sini ban i discuss hakanu kerkom nila ban pensia dari Pynrung hapo ka manifesto jong ka Indian National Congress kata kami bat kiwai ki benta badai bat ka Manipur la discuss benta ka badai bat Manipur bat na try in sapa ka tim sa Manipur non ba ka Northeast Congress Committee nang ni legit way blue naman lagi state panilay lang.